Cara kumbir kanak i district me Kalangala i island puja kama mon ario kumbir Omonyo gang teach pa RDC pat mon ini gi wachi ni ki mako coggi ares kitim ares mon wange ni gamente kati kumbir ki lok ma teknika kinoi agias mabe ki mako ki teri kwene i police so mon ini gi wachi coggi ario ini ki mako gi oweng kimako gi kitero gi buch kumberi dong due aye aboro ma pegi nge kama gitie iye pia bege kele gi wango inyim kor ka wunye koko ma megi so ini per ma diet gen gi gwak lo tiano gi nen ka yang coggi aye no kelu cham miu pier lo tiano pero tiano gang kwan so go wajani gi hichoko lo tiano no gi ter gang pa RDC gi weko kono atamane pero ma blaming morning tika lueny pitwergi bene yo ma gen ko kwanye ne yo ma be loy wen ema ka in pe war duoni pe gema di ngat mo po waro o beru pe tiem ini nge kama pero enti ye dago matikelo tiana rio no beru gang ko da cho kelere dek kiri kano en bene tiu e non chi dong o kamo chi dog dingo no pe betwer ti ko pero enni da cho ke mago due abor ki kot chiek mi pen chiek ma mego wajni ngo kiri ka do nego dano o no America mako rech ki jim gias bo ma tiyo makuma ini o mako ter ben pick ter go way caught but pat and why apart from pen check in is a right human right pangar manika kimari mir kiteri court and is another thing altogether mako be RDC betika watching ni gen ki logo dak mat logo mate ko twal ni ngar manika kimako pe kitero I court outside kama gen beriye man joni ki mako ki Kalangala ento ki tergi wakwe iluzira ineno kama no gen chao kana gi pe wa ki ngech nyo pe ki ki ngara mo magi nge kiti wachi ni ka ki mari Kampala nyo ini bere Kampala pat ki kete di Kampala buj ka ki mari ki gulu ki tere nyim kor ki buj gulu ka ki mari ka jumane iya jumane pe ki mari jumane ki tere masende kama no ini pe ki ngara ni mo mara mo konyi meteri ngo ikot lakini jawochi kitiyu ki trick ane mi weyo jimi weko chiat mabo weko ko uben matek gin mo timme ene mo munye ke mako dano Kalangala ke keluge wa Kampala ni ipenye ke kendi ke karo gang jela di mano peke romo terie joni jono balo bal mono madir la kwe madong peke romo munye logge donc ka ke tergi buj ma ke keruge buj ko me pe due abor ki romo dok chen ki chako neno bal ma geno bal weke pidi kumge PM kiri ka waje ki pidi kumge ne archal eni illegal gears eni period mi beri vuche bene tie aya tie bu kena bene ngar mon mi kira ma chungi gi wek bene ke kwangio eto ku beri pero tika dugu e we families mado do angec these are families mano tika yela ki ko there is no way ma yero waje ne dano ego beri yom kinu kena waje ne ki bolo pero eni gamente lu ticha gamente eto lu ticha ki bol ni gamente but gamente perach lu ticha gamente moga chila rio money ene graju and sometimes when you get wo any local chamcharane they are the ones who make the government look bad so anatamane kumberi ki tierbo na tit pagamente mati RDC mi romi letter of production warrant ki kwanjon ki kama geti ye ki kelgi nyim court ki muñ loggi nga gi mako mako gi case file ti kwe file ti ngo pega ngo makinogi ye kani legal fishing any fishery protection unit me miro karo mi tamgi pat any twer pangar mo ken right pangar mo ken in pe kiromet bulli I buj pidwe ya bor manom pe kele nyim kor ka wunye koroni so mon eni kari bene chogi gubalo going against the law makite wachen any illegal fishing gear Lake Victorian ento twer ma megi an bene ni kwanya gi oki Kalangala tergi wa I Kampala eno ne I court nyoy buj me ka Kampala and it's not right. No, it is wrong. Mero mi achil. Ena mero wachine kawa wachi wa wui chil matika timme. Roma ke dana ma duong alip ki alip pa dana ma ti vuch. Ma ki marogi ki tergyo kama bo ma pat ki gangi kama ti iye. Kun ki nge atini lok mo ma ti nyo pero ma gen gubolo ma dir pe. Gamente ti me nigi tika gwako dano ni weke ti wigi. Ena ke tika gwako jo ma pego balo bal mo ke ken. Mano wele roma pore. In ki no atika ti ki net eni mosquito net tandara emi mako rech ka tika terno dek ganga yelo tiena pe por ke la kuum kwalo chene pa jomi kara moja ni
any one way or take a different level. Ento no jomo timo jimbo kuma tieno tena Uganda ni ene ketika limo pero ma don ivuch innocently. I would say innocently. Kumbeti ene joma ke magani ema due bor ketika limo pero mano popore. Lukwal bargo. Lukwal bar tika wot gituko woy yetwa wi kimotaka gina time kum gipe wi utiki ministers mo kuo ma peki par peki ero teki lo chan makiri ko kwalo gweno kitere vuch pe mwagario de ngeni nga mo bedo nga ilo beni Lok ma wenye ne bebe da ni Kalangala district monario kumbedu Omonyo office pa ara district kitika wache coggi kimako gi chok dua bor angec pitich nyo mako rej kigia ma gamente pemero i Lake Victoria Kalangala watika wache kanye petak ma da ni twer pa dano ngara chel ni kari bene timo bal kiteri i nyim kot wek lok e bene don ki winy watika nyo akolo kai kanyo wani ket pa tamba meg wagera kone be ene chwaru tamba